بله تماشاوان عزیز برنامه تایبت آش شیخ سعید کالمه شیخ سعید رحم رازی بنا خدا ل دیدومه بشه دیم مد بشه کم ده حتی زمان مگریا لسر شخصیت ویل سر دعواوی ما چند گالگال گفتم راستی دم مگو پر کمه از خوازم چم تشنا پار بکم و از دیس گفت نمیدونم از زوجرم سر که عبدالله ما مسته خصوصا تی مگو دعواوینا دوزاوینا مگو دیم بو براستی او عزماوینا وقتا گو دید کفره دایکا من بیشن خانماوی دبیت مشکر ده لهره دبی يعني تم ناموس انت مشکر ده دبی ناموس مزن دینه اوایک آدیم بهادیم شیخ بهادین جر دبیجه ما تکرمان جا نزانی گوته معلومات علم ویده مدی که ما حاضر آماده نه ده مراق نکه از المیدان آمده بیم دالقاندن تیسر قرآن به شهید کرن آسیا جی تی مگو کردستان آوا کرد چه بگوشتر کی قطعاً و نه قطعاً دویجی معلومات گو دست مت هی سه ماه لدارا هنه نافت ایراد به گنج یاره لیوده که فقیکی خو بوالیتی تعیین دکه ولوده که دولة الشريعة يعني وقتها تأسيس لك صاص بله او تشتي تقول مالا باطا ويجرد بيت بكد هرتي مالكوبه اللي تشكي ديجي اصلا دبيش بله يعني دبي اش حضرتي حسين بله نبقي مترن ومال اواجي يعني مالا مجيش مالاوي نبقي مترن يعني بردجي örnek misal kedi قرشي حقسي وزلمات تي دركتنا وينا وتي بدعوة خده كريم سم قالوا ودبي مريك عربي الشخصيات الشيخ سعيد والمسيونات الشيخ سعيد بفي شكلي يعني الديروكا إسلامي دجعول وحطاني آنها رجا منها حطاني الشيخ سعيد كلمة الشيخ سعيد مريك عربي يا بيجي مسيونا حضرتي حسين دين إسلامي دي جبونا ساغلم بون نا دين محمد عليه الصلاة والسلام تشبه حضرت حسين بچه هدف و آرمان جي مكه مدينه هات حتاني كربلاء ولود را هات شهيد كرن دگل گوزانب و به شهيد كرن دگل گوزانب وانه گو مكتوب جير شياندبون او دعوت كربون خاين كتيج كي بچه مسيونه هات بود راهانه مسيونات شيخ سعيد كي عيني تكرار و دوباراوي د اخر زمان دی مرکاروی ابيجي دیروکا اسلامي دجارا جبونا دين اسلامي ساغلم بمينه د خطا خود د جهوکا خود محمدی د بهرکه حضرت حسین جارا یکم بو سرکه شهداء و بو کسی گو دین اسلامی در ریا خود د خطا خود بهله و بخلقه پشتی خود جعالمه پشتی خود بهله به میراث شوان کی جبونا گو دین ساغلم بمینه کسک به نلیزه تخریفات نکویه وقت دین ادیانه بره لازم مره خوینا خوش که دبر وی دینه هانه دبده بهدانا خوینا خو اوره ثابت هشتی حضرت حسین دما خود چی کرده کلام شیخ سعید کی دوید دما داوود او تشتی هانه کری تشتی گو او حرکتی گو یزید و آریکاری خو دخواست گو بین سر دین اسلامی گو جریا و درخن مجرا و درخینن بکن سلطنت و هنا قال لك تخريفات تيخينه شاو شيخ امام حسين بخوينا خو بو انجل بو مانع جوان ر دين ثابتش دوره شيخ سعيد كي عينه في شكلي بو جمهوريه ايغو جمهوريه ساز كرين كي ناوي جمهوريه ده حقيقه نه جمهوريه دوري جمهوريه دي ده حقيقه بلكي ج سلطنت جكي هين نباشتر و خرابتر و دسپوتیزم وانج که دخواست گو دین اسلام به تمامی جکوکه دراکن جوی ارداهانه دور بخن جوی ارداهانه جناب عربا تنیر بهلن بکن سینور عربا و اسلام بتنی بهلن لورا خصوصا کردستان پشتی کردستان جکی آنادولو و پشتی آنادولو جکی حتی نگم چوی مثلا دین چوی حتی بوسنا هرسک و یالی جکی حتی گیاش بو نویه اوروبا بخواه جکی دخواست گو جوی درهانه چا گوش اندلس دین اسلام راکرن وان داكرن خصن جفيد راها نجراكن لي الشيخ سعيد بخوينا خو ومال باطا خو وبخوينا وان
عزیزه گو امناوی و انزانن و نزانه کی 5000 رقمی فرمینه 8000 رقمی فرمینه لزیده 80,000 بلکه دو جاره 80,000 رقمی حقیقی هنکی وانا گش دبر وی دینه هانه دش وانا اف دینه هانه وندانه بج جهوکا خوش خطا خو در نکه شیخ سید و حواله خو اف میسیون هانه آنین دی جی yani ایرو هگر دین اسلامی ساغلم و پاکش و پاک دناوا مد مابه بخیره خوینا شیخ سید و حوالی وی ما مستم راستی yani وانا خوازم گودنه که تو بکم وزی گودنه بدم که عبدالله كلمة شيخ سعيد أفندي بفي حركته بفي قيامه بفي سرهلدانه يعني أو شان أفدرس دائما دريته كوشني هر دم بكرية جبو دين مرو قوة كم بزيادة نتيجة شاب بلا بب مرو جرك بخبته أف درس بخوينا خد دائما ما مستم بو بدومين شخوا يعني بلانك يعني آوایک خواستم بکن لورا دو دین جدست داره الشيخ سعيد دو ویا ناموس گرکم دین خود ناموس خودی دارین کنه بکن حرکت چه وادس بکر و دم پر کرتای کردن يعني زل سر پیوات دوام بکن عالمه و چاقه خل دورا الشيخ سعيد توب کرن و پیوه تشتک الشيخ سعيد سوال کرن merak کرن çünkü gotine الشيخ سعيد pişti cumhuriyeti و پیوه بوانجی دگیشی کات. بریاگ جمهوریت آواب بود وقتی عثمانی ده حتی ده قایناقاده شیخ سعید نزیکی عبدالحمیدی دویمین بو yani شویر دو علی کار شبر yani Türk dibe kurmanj dibe Arap dibe şber avayik İslami hebu bu hiç avil mesele dinari bevivi gide geçti bun. Fakat ica alemi doravi pişti cumhuriyet avadı bu peve. Ev hakustiş ortaya radke. Alema pişti be me bxanqinin Kur'ana şu ortaya radkin din duazın şu ortaya radkin peve. Şeyh Said ev tişti de aleyhi wandı gid gotu peve doray viaje sualdikin. Ben seyda şeyheme yani ev tişti gitte beriya ana got. Qey tu tekiliye mebwar neman. Şeyh Said ji dibeji tekiliye mewan ek ava kiri bu çi bu din bu İslam bu. Fakat İroro evane hatini iktidarı yani ez bine viyajib xati sor bejim nek de haqqi Türkat vitişta gotiye. İdara ve çağı le sistema gılbedera duxas şehla Türka çünkü dehela dindi ev alemi dehela Türka jid veya nasip stende bu yakşık mesela iskilibli atıf xoda hoca ama lehela Kurda bilhassa ev alim و حرکتا شیخ سعید که پیش دی چوبه و شیخ سعید گفته کلیام وان گریدانم وان چه بود دین بود اسلام بود ایرو وان کسانش بود دین و اسلامش ناوی ملتی راکن هر تشتی دکن تو تکلیام وار نمین دوی دراده دخوازه تشکی بوان فهم کرن بده yani hatta ana döndüre Osmani ji ki menet go bira Kurdistan'ık ne avabe medgo gibratik bira hebe devletik hebu ev devletaji berengi İslam edhat nas kirin şiberve me dava doza ditiştin etkir. Fakat İroro eğer em buxazın Kurdistan'ık avabe be ev Kurdistan'a em duxazın ji gerek İslami be bir rengi duxazı ev kesi dora xoji fam kirin bide. Ev berxwedana İro em bahs dikin. Yani tekoşina Şeyh Said Gildar xistiye ev berxwedana Gildar xistiye beriya ve ji de bingaheri tudnere çawa Şeyh Said gixabat kiriye idara ve çağa ji xwestine ev hareketa bir rengi ki din nas kirin bidin. Yani İro ev kesi ki çep gidibin hareketik mesela hela çepe ya da yani xwestekabi devletik emebin Kurdistani avabık rengi Kurdistani jivak İro ge ev dibêjin bi vî şeklî dixwazin rê bidin aslında bi hareketê wê çağa idara devleta wê çaxayê li hember Şeyh Said û hevalî û meşan diye dixwazim bi anekdot gez bêjim yani ew ya çi bû دوی وقتی ده لبر حرکت شیخ سعید شباب رنگی اسلامی نیفهم کردن ده حرکت ده کردستان ده چونکه تمام شیخ و عالمه و ای حرمه گردان آن به اسلامی را بو و لسر ویج خود دورا شیخ سعید ردان دوگا گرک به شکل که اب حرکت شیخ سعید ام برنگ کی ده به وی ملتاج ناسب کن zaten لهلا ترکات گوتن اف جمهوریتا گما آوا کریه اوی کسات خوازه و جمهوریت خراب که اما ده هندوری کرداده
دهندره کرمانجاده لکردستان باندور و تسیراوی لسر وانا های کم شخصیتا و دراگود امی چوا و شخصیتی و حرکتی و اف گلی لپاشوی ملتی لپاشوی امی جیب قطینن پنک پروژه کرن پروژه که sadece ازش veya ببیشم yani یک جهوه چه بو دوی وقتاده هنک ش ناف اسکری خواه ش درو دورا خواه وان توب دکرن سیمایه وان دکرن وک اسکری شیخ سعید و دگو وان چون کتن وقتا ناف گل وونه دشتی نباش بکن دشتی خرابی بکن وونه belki zamanı mere nazi ver وونه دست باویجم پیرکا وونه حقسزیه الملت بکن بملت رماش yani ne baş bişteğilin şubu maliwan gasp bikin maliwan talan bikin yani garibin luwanxın şiber de Kürdistan ed bibêjin wala ev doz ne dozuk hakikatiye ev doz ne dozuk İslamiye şiber wê jî tudnere yani hareketa ve çağa cumhuriyeti xweldora Atatürk jî xwe top kiribûn bi vî rengî dixwestin ew hereket li vê dera bi naskirin bitin îro aynı tiştî ez dibêjim yani dixwazin ek hareketa Şeyh Said jî bi rengî İslamî girên nedin dixwazin bi helak çep rê bidin aynı tiştî yani şelkede duî wexta de xwestin vê hareketa İslamî vê dera gel naskirin nedin evana jî ji bo wê bincil bikin ve şirin aynı tiştî dikin yani. Mamusa ja pişratiye me got despêka hareketê şixwe yani nelgor avayî planê dest pê dike ez ê Kurtayî ez ê bivirim îdî çend heb gotê li gor Cumhuriyeta Tirkiyê qaçax di civatekî goteyî kalemê Şeyh Said lê dixwaze esker wan bisêne bi rastiya û dixwazin goteyî bitefênin berî dest pê bike hereket bitefênin û weke provokatôrekî çê dikin û qiyam dest pê dike xwe piştî qiyam dest pê dikir li her çar terefê Kurdistanê xwe وەکو zanin yani gelek cî tê distan heta Amedê jî tên û dewleta Tirkiye wî çaxî dikeve hev fetî yok yer sıkıştı yani dixwazin Başbakan wî ser davêjin dixwazin gotî yani li her derî bike olagan üstü yani halekî tê ser hala de qebûl nakiviye wî jê disênin İsmetûnî dikeve û piştî İsmetûnî Atatürk pev dikevin zaten qetliam mezin wek proje genî proje genî tên holê a dawî wextan tên netîce berî netîce gotê bername me got kaleme Şeyh Said dara hene weriz paytext îlan kiribû û wêdikê şerîat yani sê meha jî hatiye ava kirin li wir belê a dawî wexta gotê qaso wan dide dest maqsed îro wexta got em pê eleqa pêr girê din Tirka yani yan jem ben Kemalista çünkü gel giş nekin navê Kemalista tiştê got xwestin got wî çaxî silah bi çek bikin got 100,000 tê ê got hatin qetil kirin ê got hatin tehcîr kirin sürgün kirin û tê mağduriyet hatin holê û got gelê Kurdistanê li ber çavê wana Şeyh Said reş nekirin îro îca bi rengekî di bi rengekî nijadperestî ama bi meqseda qaso îro dixwazin kaleme Şeyh Said çawa bikin bi rengekî dî bidin nîşandan yani netice wexta mero di mêzînê jî bi rastî piştî goteyî kaleme Şeyh Said û 46 hevalê xwe li meydana Amedê têne dalixandin tên dalixandin maalesef edim wir ji xwe ew ya xwîna xwe tarîx û dîrok û destan nivîsandin xwe mero nabe ya tê mağlubiyet nabe mağlubiyet xwe ne were yani hem nabe mağlubiyet bir de ev dîroka dest pê kirine wek te got heta îro çawa dixwazin bi rengekî di naskirin bidin îro çok az va 100 sala me bên giderbas bû rengê Cumhuriyetê gelek mertebe giderbas kirin îro hem dibêjin hatine wextekî îro cenazê van insanla bên tespit kirin yani dikû derê de ne mafkî wan e yani biska di meqala İskilipli Atıf hoca kir tu neriş Ankara anî İskilipê yani tu bu yer dernek hetin herkes xweldora wî gida hev û pêve yani ev mafkî wan e heta ev ya ana li genel qurmayê yani di arşîva wê diveşirtiye îro gerek di heqê van insanla de yani em bêjin çir êwî derxistine çir van kesana
bir de keski şivar iro de sahede itiraz bık kestüneye. بله Herkes vitişti ve kabul kirin bide. Yani çava duvi vaktiydi. Ev davayı xwestine bir şekil ki din nas bikirin. Çuqasi gahati ve şartın haku 7 salı giş cumhuriyet ji derbas buye iro gitiştik hati ava kirin, meji hatine de gişkirin. İro tam vakti ge ev yani cenaze wan ve havale wan 46 hab havale wan gwan kesana giderxin hatta bişinin bajare wan teslimi mali wan bikin ev ya mafke. Hin ev zihniyet divî rengî nehatiye de gişkirin ji ber wê jî hala meredinere ev dava Şeyh Said şwê de heta îro hatiye hin jî hesabê tirsa wê dikin hesabê vî tiştî datînin meydanê. مامۆستا ئەو چاق مەرۆ کاری دەبێژی ینی ئیرۆ سازیە جمهوریەتێ هەر چ خەزگۆی و تێوە گو ڕەنگێ حەبکە هاتب گوهارتیجی ئەو مەژێوەی گەڤنی گەنی هیچی باندۆر و tesîra xwe tam ser تەسیر neçûye. هەیە و ینی چاو گۆتەیژ زیندیژ وان ترسیان جەسەدێ وان وان شخصیەتە وان ترسیان دەمەک ئیرۆ ینی ji qebrê wan jî tirsin divir de tê car car tê yanî rojevê mazeretek üzrek beyan kirin ser vê ew kar çi bêjin A ser vegehrandina zihniyeta devletê hetanî niha hin devlet a bereyî hin seküler layıkı û kemalîst e. Ancak rayedarî got anha li serin ew bixwe dîndarin tesîr û bandora şexsê wan li ser hepkî bürokrata û li ser memûra û li ser tamamê rayedarê îdarevanê devletê ji biçûk heta mezin gişa heye. Tu bixwazi nexwazi serekê însan çawa be hetanî binê nigê wî jî ke ew tesîr li ser wan heye hevekekî xweşik xwanê dikin. Hetanî got make qanûnek nûh li Tirkiyê yeka sivîl cuda saz nebe û di vê dirahanê de ew peyvê got nîjadperestî ji wan difûre jê neyên derxistin û ew anasirê got li Tirkî li vê dewletê hinek tê dijîn wek Kurda û Türka û Ereba û Çerkeza û Êdinê heta vana giş wek hevdû neyên yaskirin nivîsandin di vê make qanûnê de ev çîka hane ev tirsa hane rana be. Devlet hin devleta berê hîna zêde tiştek de giş neguheriyî. Adinê jî ki wexta got karîma Şeyh Said û hevalê wî îdam kirin di wê çaxê dijî semîmiyeta wan ji wan zêde tu nebû. Berê jî ki mesela malbatek got perê wê zêde hebana bixwesana cenazê xwe xelas bikirana cenazê xwe bi dizî bi zêra bi çuvalê zêra ji wan eskerê got ew şenixanin îdam kirin ji wan kirin û revandine çend hebê vî şeklî jî nimûnê wê hene çend heb malbata ew şehîdê xwe ji wan standine. A sisiya jî ki evêna delîlekî şehîd heqîqeten namir li saxiya xwe de di heyata xwe de çawa tesîr û bandora wan li ser xelqê hebûn lewra xalis bûn muxlis bûn niyeta wan ji bona dînê Xwedê Teala tenê bûn piştî şehadeta xwe jî ki aynen bi vî şeklî tesîr û bandora wan li ser dijminê wan jîn dijminê wan ji wan ditirse û tesîr û bandora wan li ser dostê wan jî kê heye bi xwîna xwe rê nîşanê wan didin nahêlin got dawa wan vemre bê ji bîrakirin winda bibe evana giş merekarin derheqê Şeyh Said û hevalê wî dibêjî. Yani zmere veya jikarı bi ser vekire de Birayê Fatih. Yani îro dava Şeyh Said û hevalê wî ji bo tam bê famkirin îro gişrovê ser tê kirin dawa wî çi bû heqeten Kurdistanek bû ya da yekî İslamî bû ya da van insana jiyana xwe çawa meşandin ev dawa çawa meşandine ew qararê gid heqê wan dihatine dan yani di heqê Şeyh Said de û 46 hevalê wî û ji xêndî wê ve di wê dawa de 7500 insanî ketine hefsê yani mehkeme bûne vana ceza xwarine di hefsad mane evana jî gi çawa cenazê wan veşartine îro ew dosyana giş li genel qurmayê veşirtîne ji bo ew dîroka Şeyh Said tam bêfam kirin ji bo dawa wan tam bêfam kirin û çi berxwedan li dar ketine çünkü her yek heyatek dumandî her yek îfadak wî heye her yek çil serî wî derbas bûye 7500 heb ji xêndî wan kesanê 46 heb û Şeyh Said hatîne xenixandin ji xêndî wana ve giwana îro ji arşîvê derkevin di genel qurmayê îro giveşirtiye gi hükümet
devlet ya da em sivil toplum kuruluşu gidvi varidi gavna bavêjin guvan arşivana gider kevin hakikaten ew bandor û tesîrawanî gil ser gel gıda û dozawan çi ye givanaş bo çi berxwedan kirine û ew delîlê gid heqê wan de hatine gotin ve tam bi mane derkeve meydanê ji ber wê jî veya mühim yani. Veya gerek mero bine zaman belki her gühenka. Calik ciddi vakta mero nere ew çax mero karı vêjî bêje kalime Şeyh Said nel ser navê Kurda qiyam kiriye ew çax ser navê Müslüman ser navê ümmetî yani Arab Türk Kürt cuda bê cuda ji bo got ser navê din qiyam kiriye حقي قشا خوستيه خوستيه دين لهر سر عرض سر الزمينه لهر دري آواز بوجه herkes خوديتي يرو ليتك zaten herkes خوديتي يعني شو يرو مثلا هنا كي يقول جير نيار بن جبرجو بيناس ناكن يعني وان تشتي جني قوتي افتراء قواتنا آويتن تيد مثلا إنجليزا بشكل آجا يعني ويا همبر جل ترك يعني بحب كيجي خاصني جعف بخن ذاتا وقت يرو قال مسلماني ترك جي وقت جو بخوينن وجو وان اوار شيف درن هولي جو وقت جو به هولي قوتي خاص جبو خدا وجبو شريعه وجبو دين مجادله وتكوشين دار خستيه او چاق كيف كيتي كيف كنايه او كيف وانا اما جبر شرفه كسي مسلمان شرفه مرک آریا بیش اگر وقت ما بی دین اسلامی دینه کی دین خدای تعالی که رب و خالق تمام انسانای ترکایجی کردایجی عربایجی تمام انسانای جبر و که دین اسلامی که جبونا سعادت تمام گلاهاتی شاندن سریار تمام انسانیتی لكن اویا هی چاوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتا گو جناب عربا درکت پیشی عرب جبندستیا مثلا دو دولتی مزن درخصن او آزاد کرن و دولتوان چه کر و دو رجل دنیای گیشی بلا کر گرمانج که جبندست هنکا درخصن او آزاد کرن خودی دولت خودی معف و خصن شخصیت ولو کی ایدی د تاریخ د خویابون بری تاریخ نخویابون پشت جهاز ترکا پشت جهاز سنک دینه پشت جهاز سنک نه انسان گش به آزاد کرن یعنی قوم گل گش به آزاد کرن ایروجی که اگر کارم شیخ سعید مظفر ببانا به چاوه مادی عملی نرم چاوه دنیایی کو آزاد بنا ذاتاً آزاد سرفیرازه غالب نه مغلوب شیخ سعید شهادت خوش کی هنج که امسر پیون او نه مغلوبیت امزانم ویا لب چاوه دنیایی اگر آزاد بکرایا ولایت خو عرداخه و پیشی کردستان اسلامی چه بکرای دوره و آریکاری به ترکاجی بکراش بنا کو ترکستان اسلامی جی به چه کرن و دوره آریکاری به عرب اجر بکرانش بنا کو خلق سوریج کی ایروج و ظلماگو جوه چاغه حتی هاته دی و جور درخستانه ول دوره خو گشی وقت پله بحری بلا بکرای اویا شأنه اسلامی وج معفق خدای تعالی جبنا انسان گشار تقدیر کردن جوینایی کارم شخصی جو اوینا مره کار به ویت گشید وقتا کلمه شخصی کاله شخصی دارلقینن اما گشید ورد تو بکن yani dibe ev cenazem ev dare bi kıymet guvun mupet kil bikin darni bi kıymetin şmir tun nexem yani muhakkak mirnamız şu bu xoda şu bu İslami eğer bir sürü top dedi zaten. Xazin gote bidin ke kenurla ladi ser kaleme Şeyh Said Efendi mera istiri. پردو پالو پردو تختو اخل من دایه و اخل من دایه اخل من دایه بار مگرانو اخل من دایه والله رحبر مشيت كردو أخل من داي أخل من داي والله الشيخ شيخ سعيد عيدهم كردي أخل من داي
والله بار مقرون واخل من ضاي. شيخ سعيد بالي بجا قرشي دجالي. رهبر شيخ سعيد بالي بجا قرشي دجالي. قانون شريعة دلال يعيدهم كرد ظلمون. قانون شريعة دلال يعيدهم كرد بظلمون. شو راس هشحب شهيد يوجد درد كل ينهو زريمان. شو راس هشحب شهيد يوجد درد كل ينهو زريمان. الورش بسلموني ريشي ينتقي بكني. الورش بسلموني ريشي ينتقي بكني. شيخ أيوبي سوارك عيدهم يسخو برامك. شيخ أيوبي سوارك عيدهم يسخو برامك. وقت يزبرد كندر يقون صلاة وتكبير. وقت يزبرد كندر يقون صلاة وتكبير. شو راس يشحب شهيد يوجد در كل ينهو زريمان. شو راس يشحب شهيد يوجد در كل ينهو زريمان. الورش بسلموني ريشي ينتقي بكني. الورش بسلموني ريشي ينتقي بكني. شيخ عبد اللي ملكون او شيخ ابراهيمي جون. شيخ عبد اللي ملكون او شيخ ابراهيمي جون. يبي اسكر قرعون برحبر ملتي ما. يبي اسكر قرعون يرحبر ملتي ما. شو راس يشحب شهيد يوجد در كل ينهو زريمان. شو راس يشحب شهيد يوجد در كل ينهو زريمان. الورش بسلموني ريشي ينتقي بكني. الورش بسلموني ريشي ينتقي بكني. بله ساعت خوش مالیا و خدا جو راضی به مساعده به می برنامه خود بگیرن دم ما قدیه. بله خدا جو راضی به و نشکنن و من میوان راضی به خدا خیر و قبول ان شاء الله. تماشاوان عزیز بینریم بقیمت امهاتن داویا برنامه تایبت شیخ سعید افندی رحم و راضی بنا خدا لیبه. دو بشاد لگور قدر و مختار دم خو و زمان مگریا لسر شخصیت و دعواوینا دیسال لسر حرکت وینا لسر قیام وینا اما خوین. خدا بک دست پیک جبوگو گلمه تماشاوان ما براستی بحقیقت قالم شیخ سعید و دعوة ويفهم بك ناس بك وخدا شهادتك وك شهادت شهيد بنا وان جبو خدا ودين نصيب مجبك أما تسبيرن خدا يارو على الكاربة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.